Aribulukilego go fihlela mo nakong ye ukuba sizokuzwa indaba ezinhle kangaka gore re tlo kwa ditaba tše bose bjalo okuyizindaba okumele zithi mazifika kimi e le go ditaba tšeo e rego ge di fihla mo go zithi nna mazifika futhi nakuwe ge di fihla le mo go wena kube khona esikwenzayo go be le seo re se dirago lokhu esikwenzayo kube yini seo re se dirago a ebe eng kube ukuthi silungise la kufanele ukuthi silungise ke khona gore re lokiše mo go swanetšeng mo re lokišago kube gona ukuthi singashiyi kunjalo re seke ra tlogela go le bjalo kodwa silungise makufanele ukuthi silungise re lokiše mo go swanetšego ngoba uma ubheka incwadi efundiwe ge o ka lebelela lengwalo le le badilwego ithi ngiyakho-ke bazalwane bami bana bešo ba ba rategago yibani ngabagxilile ibang ba ba tilego abavame njalo emsebenzini wenkosi ba ba phadišago ka mehla medirong ya morena nazi lokhu le tsebe se ukuthi ukusebenza kwenu gore go dira ga lena akusilona ize enkosini ga se ga le fela mo moreneng ngakho-ke uma ngingasebenzi gobane ge ke sa bereke kukhona okuzokwenzeka go na le se se tlo go direga uma ngisebenza ge ke bereka kukhona futhi go okuzokwenzeka na le se sengwe se gape se tlo go ngakho direga akuzukwenzeka kokubili epya dilo tše di ka se direge bobedi ga tšona kodwa kuzokwenzeka okukodwa phakathi kokubili go tlo direga se se tee mo gare ga tše pedi tše uma kungukuthi angisebenzi ge ke sa bereke ukukholwa kwami kuyise tumelo ya ka ke le fela uma kungukuthi ngiyasebenza ge e le gore ke a šoma ukukholwa kwami tumelo ya ka kuzokuba nomvuzo mhla wokuphela go na le moputso ka letšatši la ngakho mafelelo unkulunkulu sibeke phakathi nendawo modimo o re beile mo makgatheng ukuthi sikhethe thina gore rena re kgethe ukuthi yini esifuna ukuthi yenzeke ezimpilweni zethu gore keng se re nyakang gore se direge mo bophelong bja uma rena sifuna ukuphila ge re nyaka bophelo sizokusebenza tla bereka uma singafuni ge ukuphila re sa nyake go phela re asizukusebenza ka seke ra bereka isinqumo sizothathwa yimi pheleto e tlo tšea ke nna ngenkathi ngisaphila ka nako ye ke sa phela siyabonga kakhulu kumzalwane ngesifundo sethu ya leboga ka kudu go ngwana borena ka thuto tlo go bolela ka yona le kgono shi noma nansi-ke indaba engizokhuluma ngayo namhlanje taba ye ke tlo go bolela ka yona shi siyithatha lapha encwadini kamateyu 7 verse number 21 re tšea mo go Mateo 7 verse number 21 ithi akusibo bonke ga se bohle abashayo kimi ukuthi ba ba rego mo go nna nkosi nkosi morena abawungena embusweni wezulu ba batlo go tsena mmušong wa magodimo kuphela ngokwenza intando kababa osezulwini ke fela bao ba dirago thato ya tate wešo magodimong abaningi bayokuthi kimi ngalolo suku ba bantši ba tlo re go nna ka letšatšing leo nkosi nkosi morena asiprofethanga yini ga ra profeta na ngegama lakho ka leina la gago sakhipha amadimoni ngegama lakho ntšha matimoni ka leina la gago senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na mediro e mentšhi ya maatla ka leina la gago khona ngiyakufakaza kubo ukuthi ke tlo bea bohlatse go bona ka re angizange nginazi a senke ke le tseba sukani kimi nina benzi bokubi tlogang mo go nna lena ba dira bokgopo akusibo bonke ga se bohle abathi nkosi nkosi ba ba re go mo go nna morena ababona umbuso wezulu ba ba ya go tsena mmušong wa magodimo akusibo bonke ga se bohle abathi nkosi nkosi ba re morena abazobona umbuso wezulu ba ba tlo go bona mmušo wa cishe magodimo bonke abantu cishe bonke abantu o ka re o nyakile ka batho ka moka bayasho ukuthi nkosi nkosi ba ya bolela ba re morena kodwa ukuthi nkosi nkosi seo sa gore morena akukwazi uqualify ukubona umbuso wezulu ga se go dire gore o phethagale go bona mmušo wa magodimong into ekwenza ubone umbuso wezulu se se tlogo go dira gore o bone mmušo wa magodimong ukwenza intando kababa ke osezulwini go dira thato ya tate wešo magodimong ngoba abaningi bayoza kuye gobane ba bantši ba tlotla go yena beza nezinto abazenzile ba tle le dilo tšeo ba di dirilego futhi beza nezinto abazikhulumile le dilo tšeo ba di boletšego kodwa nansi indaba la ilela khona
khona taba yi mo e robetšego gona shi isekuthanini uyenzile yini intando e mo gore go a o dirile thato ya thato na uma ubheka lamazwi esiwafundayo ge o lebelela mantso a re a balago usuka encwadi kaMateyu 5 go tloga mo go Mateo chapter 5 uya kuMateyu chapter go 7 ya go Mateo chapter 7 uJesu lapho uyashumayela Jesu mo o a rera utshela abantu ngeindaba zokuphila o butša batho ka ditaba tša bophelo uma izofika kusahlo number 7 ga a fitlha mo go kgaolo 7 uzophetha intshumayelo yakhe yasetabeni o phethagatša thuto ya gage ya thabeng uma ubheka uverse number 13 go bele verse number 13 kuyo lencwadi kaMateyu 7 yona lengwalo le la Mateo 7 uthi ngenani ngesango elincane tsenang ka mojako o pitaganego ngokuba isango libanzi gobane go na le kgoro ye petleke nendlela inkulu eyisa ekubhujisweni le tsela ye kgolo ye ya išago tahlegong baningi abangena khona ke ba baitši ke mantso ka moka Jesu a bego a wa ukuthi rera kunezindlela ezimbili go na le ditsela tše pedi kukhona indlela esa umuntu go ekubhujisweni na le tsela ye išago motho tahlegong kukhona indlela esa umuntu go ekuphileni na le tsela ye išago motho bophelong konke laba bantu basandleleni ba ka moka batho ba mo tseleng futhi bonke laba bantu bazitshela ukuthi ba-right batho ba ka moka ba diputša gore bona ba lokile kodwa ujesu uthi lana-ke Jesu o re mo akusibona bonke Jesu o re ga se bohle abathi inkosi ba inkosi ba re go mo go nna morena ababona umbuso wesu ba ba tlo go bona mmušo wa legodimo kuphela ukwenza intando kababa ke osezulwini fela bao ba dirago thato ya tate wa magodimong noma umuntu angashayela isitubhu size sibe bomvu esontweni le ge motho a ka tea sekupu sa be sa hubala kwa kerekeng aphathele umfundisi wakhe ibhayibheli isondlo nesonto a rwalela moruti wa gage pebele sontaga ye nngwe le nngwe enze yonke into ayenzayo esontweni a dire dilo ka moka kwa kerekeng kodwa ujesu ukhuluma nanka lamazwi Jesu o bolela mantso a uthi akusibo bonke ga se bohle abathi inkosi ba ba inkosi re go morena abayokubona umbuso ba wesu ba ya go bona mmušo wa legodimo kuphela ke fela owenza intando kababa osezulwini wa dirago thato ya tate wa magodimong owenza intando yeo a dirago thato wa tate ya magodimong uma ngesibheka indaba yombuso wezulu ge re lebelela taba ya mmušo wa legodimo yonke imibhalo echaza ngombuso wezulu mangwalo ka moka ao a hlalošago ka mmušo wa legodimo ichaza ukuthi umbuso wezulu yibandla e bontšha gore mmušo wa legodimo ke kereke okungukuthi uma usebandleni ge o mo phuthegong usembusweni kaNkulunkulu o mo mmušong wa modimo usembusweni wezulu o mo mmušong wa legodimo ngamagama aseduze ukuba sebandleni ka mantho a lego kgaose go ba ka mo phuthegong kuguswa kokuqala ngezulu ke go kwa ga pele ka legodimo uma ufuna ukunambitha nokuzwa itesti yasezulwini nyaka go tatswa tatso ya legodimo kumele ukuthi ube sebandleni swanetse o be ka mogare ga phuthego ngakho-ke ithi inkulumo-ke akusibo bonke bjalo polelo re ga se bohle ga se bohle abangathi inkosi ba inkosi batla gore morena kodwa abasembusweni wezulu